mu rukiko rw'abanyamakuru rwakorerwa aha Uganda Media Center uri minisita w'ihanga okujananizibwa ekikura cy'abantu Honorable Peace Mutuzo yagira ngo ministry n'amashemerera mingi bwanyuye kutunga sente ezigenderire okushagika abanya-Uganda okurabira ombigombe bitari bimwe na bimwe ebirimo ebyabeshongozi abazani b'emizano ba blogger ahamwe na nabandi erizobanye n'amashemererwa mingi ago kureba ngo twahise ministry ayitu bentu jetenga nitwetenga ngo hike akasente kayiziri aka abine birabo ebyo kuzina ebyo kuzana ebyo kuruka ebyo kunogore nyungu abine birabo ebyo koza platforms emukutu nka TikTok YouTube aba baturana bagambiriraho konke sente buzija niza kuyamba nando kuchendeza ibizo bibire birumu. Minister nagira ngo sente ezi nizija kuhwera abeshongozi hamwe n'abanyamizano okwasa kutunga loans okurugo mu banka bari kurabira omukusinga ebyeshongoro hamwe na nemizano yabo yagira ngo billion 28 nizija kurabira o ministry zityo zibase kubahika okubasa kubashagika ogoro kubasa kubayine ekiraboche naza kugira ka sente kuyatunga akaru kubasa kwehora ogo no murimo gumwe amirimo nyingi eyi government turanemanya ninga neichirizamo abe turaneheza sente nemyoga bakabatarumu abeshongozi abazini abona bakabatarumu twagira umusente z'abacara nabo twazo mbahinje bamahogo na kabenzo n'ibindi aba bantu basigaraho abeshongozi n'abazini basigaraho arbaje guyayongera yagira ngo n'abashabo bekiragujo ahamwe na nabandi abo yayeta talented chefs nabo babarirwe ombantu habaratunge sentezi abakore mibazi Uganda nedagarari aba Uganda abakose mbazi yobuhango bwitu harimo abakuteka imitetere yitu ya Uganda shanga umuntu nateka kitakora umunyungu nago yoburo najirata ebe byona nitwenda kuba tubahereza kasente kuzo murimo gwabo bakakora ebyo bikiriyaho chairperson wa National Organizing Committee wa Uganda One Festival Sylvia Owori yagira ngo government ikirize okuraganisa kuyakozere ari kugira ngo guno muringo gumwe ogo kwasa kushagikana no kuhereza mani aha abanya-Uganda bato. Government of Uganda has fulfilled its commitment and this signals to the next phase of the empowerment of the young people. Ori chairperson wa National Culture Forum Daniel Kazibwe wabinzi wakumanyanka ragadi yagira ngo batwire bine ebizibu bingi ngubito bwa hati babirwanise byahwaho nagira ngo bwanyuma yo kweza kwetebekanisa obwa hati nibakora hamwe kandi bine kigenderwa ngo kitandikire okorete ibintu nk'ebi birungi byija nagira ngo sentezi nizija kubahwera okubasa kwetungura njaga kwebaza minister achogedde bulungi ti sente zigenda mbana bitona abo abalina ebikyamu mu sako zaabwe tugenda kola kibaita capacity building abantu abasinga balina sako nenga temulina members savinga twagala bitu bitereze waliwe omukulu yabuziza ku kyaba bouncer babouncer bali part of the creative sector. Government negumizamo na nokushagika abantu batari bamwe na bamwe ngo muringo gumwe ogo kwasa kuyamba abanya-Uganda okurugo mbworo gasha kwa Ivan Nyesiga ahabwa Tayari West. Ndigida ekisegeza mwe muri bayimbi